Ibizo lesibongo. Ibizo nginguPresident Ngulube, umsekeli kaMongameli weMthwakazi Republic Party, njalo ngiyicandidate yaseNjubelo Bhengula constituency. Kuyini okwenze wangena kwezombangazwe? Okungenze ngangena kwezombangazwe yikuthi ngiyazazi ukuthi ngilekhono lokuthi ngitshintshe ezinye izinto engaziyo ukuthi ziyahlupha abantu elizweni. Kuyini ongakuqinisa kwabatsha labo ukuthi bengene kwezombangazwe? Engingakutsho kwabatsha ukuthi ngithi mina abatsha abaze ngobuningi bazolwela amalungelo abo kwezombangazwe ngoba bengeke labahlale phansi abantu abadala bakhangela okungokwabo. Phakathi komzabalazo lo wokulwela amalungelo enu njengabatsha kwezombangazwe, yiziphi inkinga elibhekane lazo? Inkinga esibhekane lazo esikhathini eziningi sithi thina maybe senza ama-demonstration siyabotshwa, kodwa thina sizitshela ukuthi silwela amalungelo ethu njengabantu abatsha. Kuyini okukhangelele kukhetho oluzayo njengoba umele iNjubelo Bhengula constituency? Engikukhangeleleyo ukuthi nginqobe laphana eNjubelo Bhengula constituency, ngitshintshe i-constituency lana ngiyibeke kwelinye izinga eliphezulu. Yiziphi inkinga elibhekane lazo ku-constituency yakho? Ku-constituency ikakhulu inkinga ezikhona yikuthi kulabo mama abangama-single mothers, labo gogo abakhulileyo ngoba iNjubelo Bhengula lilokithi labantu abakhulileyo. Abantu labana bafuna ukukhangelwa especially nguhulumende akabona ukuthi kulama programs abancedayo njengabantu baseNjubelo Bhengula labo mama.